Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Vincent Pala mentakasngi ulayo ban let thap kerteng yalade ban yakon yak election MP Lok Sabha na Shillong constituency kabanlong hakakat khandai tarik yayong arajal al pausau. Uba Pala ulaong bakaseng kasngos kem bahkan ka kenti ke bamenta kan yo biang ya ka jingjob. Ulaong ru bawatla ka BJP kala ai ka jingkershan ya ka seng NPP. Henry ulaong bagi nong thap vote pat kin kershan ya ka Congress. Ulaong bagani ka election bamenta ka compare namar ki jing pendik ki babun ki jala kumha Assam kumta ki brio ki phai baka Congress ka kham scam bar ka kham sngu thu ya ka sanchar ka khadar ula ongru baka don ka jing sngo diaw na kinong yalam ka BJP namar baka BJP kam sut nyo ya kinong North East ha ka bakila kentat ban bu kertong hakikat tu ka ne ki jala ha po North East kenthop ha Meghalaya kani ka pen I baki pen ya pher jat ben rio ula ong ula kan no ru baka BJP ka shat ya kinong trei la jong da ka ba uong baka NPP kalong kanong ti thliu bat ka BJP kalong kum katu ka banwan ra ya ki jaklia. I, Sri Vincent H. Pala, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as per law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Confident kumba Shailong naman confident ni naman ba aswaban tep nomination ngilawan keleng-keleng ki prolog tengah jani ba pencengan jani ba rang baki samla kita la tri keleng kini election ka internet nama ba borok-borok ki klaim kala election ka compare bat kini election menta borok-borok ki klaim ke real election kan sedang hadir ke scrutiny dan file nomination diberi kini elek kini tray nama ke real election mood kan sedang nado leshan lesisi tebang elek celeng keling asal ba kebiang ke BJP teka lalik bat ke NPP tambah kinong sebut pat ke kinwan se ke Kongres try ko mensuai ki election ni ka by election ni kita di lalik se ke NPP tambah voters pat dari behe dari beri kinlik kat sebakimon kat kum gaji satu tengah ini di RYC na Giant Hills na West Hills wat support Garo Hills ro ngai phone ni iba ki babon ni kin phai sa Congress hoi ki NPP ro kin yo ki BPP ro kin yo ki UDP ro kin yo mereka kum gaji ni janga jala ban bakla ro tambah babon ni kisio jam ba kini election kum kalong menta ga compare ni election nama ka jin pendik haman di Jakarta dari Assam dari Wipat ki menta jong ka India diberi ki pai ba ka Congress ka kamskan ka Congress ka kam sempu ya ka sensar ka kada tengah try ki babon bat ki beri jong ka BJP ru kermen ba timban pai serga Congress kata ki jong kadon ro gajing sio diaw gajing song si hapilin di leader jong BJP namar ga BJP kang musiknyo ya ki lapis gajing bombo kandidat jong BJP ka penisai kedar ba ke BJP ka neglect ekonomis kamtam ya ka Meghalaya ka Nagaland Mizoram lai ladawat kandidat timur banbo tiba-tiba ini saya kena iba ki diwai ki ni kibon ki parti lada ki tlot dan ki fine ki bo kandidat bandon ka kontak banyo experience kinom train ki BJP ko malong menta ka set kinom train le jong ban ka jo ko por ka neglect khamtam ya ka Meghalaya ka BJP ka sayo hado 10-15% ko vote share ki election ki baper kena try kinong Meghalaya kinong North East na do na Nagaland ba tuloy ini bentuk ba
NPP kalong Kitliu, ke BJP kalong ketua Ban Rai Cakliah, yang perkat hai kata NPP kamde show ke parti ke kontrol dalade mereka kalau ada bagi kontrolang kata ke BJP ru kajoi entah lah kontrolang daga NPP ya ke BJP. Kini ke baru don ke apa ke Jima nama apa beli kat ke National Party kepala don ke base balai de election MP hamar di kisnem mentang kami le show kedon kere ke sekelendet ke cingtungu jongki kila pan kita ini lade constitution ne ke sixdel de kibai yang perkat ha di BJP kibai kibai start jangan try dan kila ban don ke cing agreement bagi baik parti bakin kini gara jas baharu you never know tambah BJP will not go empty-handed can one way something can one way the Hebrew jungi ngatrai one day can realize that jibong file jong the BJP kadon ke challenge